Mwazekele, Makamba Mami, Kazekele. Midijina Diami Eduarda, Emengalani Makwini Atatu ni Kiwana, Kiamivo. Tenho 34 anos. Eme Anguivalela mu Quilombo Kia Rio de Janeiro. Anga Ngatungila mu Quilombo Kia Seattle. Emengi Mukwa Jisabu. Emingi Mulongeshi wa Jisabu. Ni eme Ngisoneka Jisabu wa Brasil. Eme Ngidilonga Jisabu wa Imbanda ni Jinganga wa Rio de Janeiro. Eme Ngidilonga Kimbundu Mukonda Eme Ngidilonga Jisabu wa Brasil. Estava falando só que eu sou historiadora, que eu sou professora de história, que eu estudo a história dos Imbanda e Ginganga do Rio de Janeiro, e eu estudo Quimbundo porque eu estudo a história do Brasil. Eme Ngasakana, Ngatungila ni Egon, de Aladiami, ni Dilma, Kamboaketo. Omuijiwami Wakalani Egon, de Tata Jami Ajishana Edson ni Acácia, de Fangue Jami Ajishana Larissa ni André, Emekingala ni Tuana, Anga Eme Walani Dilma, Kambwa Kwame. Bom, essa é a minha apresentação. O Diambu Diami Kudia. Então, o Lulu, o presente, Emengidia, Eye Udia, Muene Udia, Etu Tudia, Eno Mudia, Ene Adia. O presente contínuo, Undaula o açúcar, Eme Ngodia, Eye Wodia, Muene Wodia, Etu Tuodia, Enu Modia, Ene Odia. O Kulu, o passado, Eme Ngadi, Eye Wadi, Muene Wadi, Etu Tuadi, Enu Muadi, Ene Adi. O passado longínquo, Kikulu. Emengadile, Eye Wadile, Muene Wadile. Etu Tuadile, Enu Muadile, Ene Adile. Agora, o Ukulu, que é aquele conjuntivo, né? Se eme ngadile, se eye wadile, se muene wadile. Se etu tuadile, se enu muadile, se ene adile. E por fim, o radia, o futuro, eme ngendudia, eye wendudia, muene wendudia. Etu tuendudia, eno muendudia, ene endudia. E agora, sobre as partes do corpo, né? Omukutu wami, walani mutwe, demba, mesu, dikano, dizuno, moshima, jinama e ni maquaco. E é isso.